kwatinda ata musiaisia mwendo nina okethiana na uthota nthini wa kilungu cha Usili ni nthini wa kilungu cha Usili vala tukwete yake bathukanyo cha aki na uthasyo wa kuweta we mwene nthi wakatatu muvitu ni tunaye tuna utabia ende undu weta we no kusi lilikana tunaistekana inde makwani ukwigwa ni ikiwetheka makwani apeke ka uni kwithwa ni baitio kusi bateno kusi inde kwani bainzia onemwe yitoma kuendea inde beno kusi muyani ikwani no yende na jekesa kunyamuthia wewe musi ni withi yao yona maybe kindu kine no nie kiyiki ka ende ningi ya kweta lilikana kana muthani wo munthi tuina mweni ola tunaina ke chumwani kivitu no kwithi wake utabia wewe no Usuviiku mo kana how safe are you kunengana ukusi wa kindu wonie kiyiki kanondo netukia ni kwithi wa mukambasa cia Ngusi ni yoyoba wa baba ikindu kitu akobwa pia maundu amwe ubutwika ende ba uno wogwe abandu bangu katwika ndobwa we wonie kindu kiyiki kandu kake kumya ukusi nikenda utethie serikali na no tethie o mundu kana munana kana mundu fulani webaya ukwenda umutethie na ende ni na uthota o mundu twina mweni ota kawaida ni ngwenda ukethie au lilikanye sietwa yake na ende uketho imwenda baya muthiani wa kilungu no kwitha akiutabia isito yake na ayunenga namba ya simu huiso mukoni wenda ende autethele kindu kithi tumibi kiyuthinya ni kalibu na ende museisha no mundu enda twende ya kilungu kila tena amini tena week wakatatu nikenda onake athuthike ko nendo mutabie isito yaku mukethie no imuthocha ndine wonenania ni mubya karo ni mubya nombo komana chuma kingi tuinania maundu ma Usili kwa masitwa ni wakili James Kathili ulani county attorney Machakos county government kana kwa kikamba mutaiwa miao serikali ni ya mutiuko ya Masaku na ondo tunawetie chuma kenai kibitu kune tunaisekana makwani masinda wa kana kosinda kuyana ukusi ula unengame na ukusi ti muthenolanda mothiunga makisimba ni kotini manene ukusi wambia muthenola kiko tiekeka wambia mpaka muthenola kukanena kotini niwo ukusi witha na nienda upungilile na kwikia wito kwa siati lili makwani masinda wa nundu wa ukusi pate ukusi onetha ituonie sindu mio sikikite no atwisinganye ni wekie tukatinda koya tukatinda kuwa mbu tukaandika mitandaoni lakini koti kaukulesya mwalilo ndete ukusiki na ukusula unengana kotini ula wesile polisi yasia no mwalilo ndete ukusiki pointi yake ile otuo baukaro ni ndasi na alama tuiloele imama imbinge nisiamanie kana pe lupo isu kana pe jimaji umambia kwana ngokusi kuma muthenola unduwekikie na mayana ngokusi kuma baukikoni mpaka ngusile ikandika maukusi mpaka polisi no tuiso thikotini ile yaye kwani yonde ni ekiara ni athelile na cha katatu onabyange mati yaye kwani yikotini makambia kuindafia no kusi na kindu kuma maindafiana cho kana malikilila ni kwete wia kwa Ngusi jewa we wo umi okusi nienda kwa siata lile mia ojitu ya Kenya amu tuiloele ni subi te mundu wonde ula ukumia okusi chambe eva ikwani ile ukumisi okusi ni makwani amanene ni ukita andu waze mundu muto na ukuwa pe muya nase wita witness protection yani kusudi ya kwa Ngusi wamba odhuka kuna report kula kwi serikali sana ntonga kula kwi polisi lakini ntonga polisi yabuko ni ntonga na makonia ime uniset tundu andu makenya ni mabindukie umanda obisi weyulu uketwa ukaye kasi ondetha kuyasia windozi kwa director of public prosecution ukaza ni ndozi bubune ni mone na kilango mutabia pai mundu gwendewi nikaba umawe musikale nikenda uwase ninye nino kusi ulaweza kupeta kakinduki no sawa no ibizwa no isubyo nikenda kusi wako buyoswa uete haki pate ukusi bai yake cha katatu nenda kukania tikukane nenda okemea akamba ingi ama siamu Ngusi niyo yobawa pai kindu kitha kipyao Ngusi la yobawa nila wenda ako twasia wa polisi waandikithia statement wasia nina ibo GMC no na kina na nganio no iwebo na wathi kotini uyukilia Biblia wikengana isu itawa perjury ukengana ukilite Biblia wite kithitu
Ngusi ya muthembo tundu yake ngana yite kivitu sio yoba lakini Ngusi ya kumyokosi paibandu ya isa kwa ndini wa Kenya kila kingi cha kan usitiende na usubia mundu kumyokosi tawet about witness protection pia netwas yati lili ethe kwani pondu thibya na mundu ukwatiwe kana wendini pe undu utona kwete threat pe mwiya wasia ila mundu kusomewa makosa kotini ila kuitia bond ni bond isu ni ile kuoposiwa na baitwika mundu uwete James kambi miesito tundu nisito akandiketwika ni wetie mundu nge mundu ndakanewe bond au malenza tundu au mala mundu one ena connections two mundu ni wisikie kuwa Ngusi mundu anengo ni asimu mundu anendu miaka message kuteswa ini kutishwa kwa mundu nundu asiko siaki ila wikite ndakanewe bond asile kwa nyendeni lakini usichuma nana mundu ejumitia kasi nyeni Ngusi ngana oposi lakini ningukia na kile yake utuma ngikia ni 1 2 3 na zio utuma okia iwe to kotini ekangotabia ona mundu ibangito kuumisia unamuweta kithele labu na yue ekai Ngusi nondo maybe mundu nukwitha aemaniwe na mundu na eko huku wana ona kuya uketha ni nona ngania ni wai atha cia ng'ombe yene na ni wamitwa akekata akate na ni nona lakini ningukia ila to imea oni ona ka kweli ni naete okusi upenzi engi mutona kumana uwo eka kwisile Ngusi ni akani weteki na alama mtu ilola maiviki yazinesa koti tuenda hapa Kisundu twasiadhi ya courts of records na pate ukusi onetha moneki nuisi yukina ndono weta na ndio nene na eni mutangie lakini twasianga imukoni ni apa imo ka ikotini withi ngai ongamite ayunyo ukusi kukicha akamba kwasianga inakone ngai no wisi ni wisi lakini kotwisi na koti kwa yisi ngai atumia andu nikenda withi ni mayate ukweli no kweli ni wa mundu la woni na makwani maingi ukena wiga ona maana ngikie na mathela nikiitha pia andu aingi aseo mesi ukweli baloi lakini mayenda kuweta na hiyo ukweli utemuwete ankomesa ukwato kundi enda unengane challenge hapa asi atilini pa hiyo ndungi utonoma nekana ateo kwisilo ukusi kila kingi ndo napasia ukusi tiwa unena peke yake mizino sio utu kama ukusi ni kila tete hapa Kisungu evidence and evidence can be oral documentary and otherwise now oni wewe na je kulyo nyene naona idha cia ng'ombe yene ninaona Rita wani ba walika na kweli ona footage sisi ya CCTV okay ikatwika weti isu nondo usinu okusi nenda instant with ya ende yuba yuko senya ninaona na metho na nasemba kana maybe mundu atwe aiwetwa ni wuwana utuine na ninaona na metho amakwa ni wuwana na nasemba ngabwete ninaweta kila chaguo kila naona lakini ndine chao unweso ukosusu timu yani uno neko kweta akangotabe na tiu kutwa na weta ukosusu ni muyani kila wailo weta ni wase James tiu yande kona no isembo ka weta weyase tisa sita nethi yangania na kondetha ndi mukwati ndo kana mbomina tisa sita ni nethi yangania baya na ni we kona na ikite miwani na nini ya blue yana kundu kwa maroon na kuite kina yani si ni one describe ni wangelesya na waelesya si sasia na nikenda withi ukususu wipatania nongi si kuka is equals to 1 tundu 1 wa weta si sasita then ningwite simu nitu weta ando ma Safaricom ando ma forensics ma police masisi etha mundu su etha na simu saisu wa weta bane simu okay mukwata kuti ati nikilo weti peke yake alafu etha yo yasia na ngwa ya muthembo nimisi tukati baba kudwe yo mundu su aonekane kite ngwa ya muthembo kuti ukosi wa kwiwoka kundu kakiewa si yuinge saona pesi la sita ukusu uongelongi nikenda sisa kuka kwa is equals kundu kakie kila kibo enda na ueleze kila wona si sasia na be kwata na iwa sembaji mukwe nikenda yuithe yatiwa kumana na bala umonele ko andwange makiyama se bolo kambikia no ti we waku kutuma ndo maikia we waku no kuelezea uno kindu kikikie kibyana okay yes. Na yundi ambao kuwetwa kaundu kange nina koma niona mundu umwe lakini we moto wake nita timu sio
na no ne na ugo inde wenu ukia kwisomwe nkutwayo ka utabye musikali ndeti kila lakini weza kwatiyo kindu kila utabya nitaguo na yu wi mumeke omwe na kuno kwathi woke no kwathiwa wa mwana kwathiwa utono kutapyo ugo inde wa mwete ya umutwaye baya ayezi kukwambia na yu ne kalondi suani ya ko ukosi onengunenga otethio kisio nyu tananenga na ukosi ekangolilio mundu nangolile ona kwani ngwathiwa ekatutumie ndeto ya kwathiwa tiwa kulia na nusio wakikulia na nduko akikulia wase munini ona kulia kwa wase munene tundu nusima bindangi tasia ndino ni nduwe mbudwe scratch my back I scratch your back lakini still peke nduketa wai as citizens we na responsibility tundu ona kunu kwenda kuikala society ite ngei society ite wani mbai ite na ndo athuku uona wa mabitha ni kwasa ni sawa maende na kwikara maende na kuongeleka na yu etha imozi ye John woni makoka ku ya James ko etha niti kwenda ngei withita mina nacio ona no acio netha ndi kwata kindu ningu twa ukusi swinzi ya kele ni kindu kika na tuikeke mitwe yitu kithangathini kana burying our hands in the sand pesi ndu with ya ukusu ni very critical na niwona mabindangi baitwika uloka nengana information ilo kutongoesia mundu ngania akakwatwe akane wata half a million yes sindu si dasi kikitata si dhapo ko uno nasi eva nandu maxio kinana be mundu wisi kie mundu kilo kukoweta niki kutuma aki kikanesa mundu sio dhabe kindu ukwenda na wailoneo tundu nake wan noeke ya maisha make atari tundu silusia muthembo tiasi ai nini singania no yembuko na nengete ngilitu ndiye ndiweta tisi lusia muthembo wan ma muthembo maiweta nikindu yani kindu kinene kikwenda ukususu wa umo with your ndone wekara ni wamina no awo wo kucha one wa kindu it is okay na ndiye ndapasi kana sui corruption kana tundu na polisi matangasa na majiki ya madhanguni ona international community ona pepe in America maitimu akina Osama bin Laden mundu loka amukwata kana mwete akana wakina ko ni si dhawo sia mbosi makia moni mesine sana ni mona asindu isi kikoto ini lakini makia ila wona newe kana sadi newe kindu ona kwa maybe ni wone kata niba tanibo kana ningwenda kuongwa nuko na makia ukuonga ndo maso sunu lusani na we waitha uyenda kunenga na information ya mundu utethe kisio kana utethese kunenga na information na yende wibobekwa na yuko kila na ilo wet jo lakini nienda utungila nasi ati lile ti laisi wopo nundu nwendio weta kila wobe yawa nikitha nukenganie kana kaseno niengania na ndo namuona pesa ati wabethe endo hivyo wimukengani na weleoba lakini bai mundu waobe wa kunena ugondo sakona ndo sakona ende dawe na kindu to no weta kitethio tui kiso tu manyeisi kuya nguku kana ndo ame umailo bimokoka kuwana ungaiwa mota ni wingi bie dawe no ndo to no kuona ndo kakie kwikata kuweta ende na kuona ithu kuweta make sure waweta kila chaguo ndukeso thiu kutethesia mundu noikata Eso beki wonde ne kuweta wongo wibanga no tethia mbai weta ula uwongero ukathi ba yo sembete ikenda itundu wakosanie na James na wakota kamanya ka umwiki ya mbingu kana ka utuma owa withongela chaka yatha no kwenda withie no tethia weta utundu uwo tutianze na ende ni asanda museisa mwendo nini sini twende na ukutethia etha we no ndwenda weta utethia kisio chenu endo wete na ketha nuko sani tena musikali utukana no mukialili kana twe wa imanda mundu yulangu umubiki omwe kiki yithiwa na ibo ende ningukia ethe wanukia twe wabondo tona kumoba ukatwa wakundu kungi nebinda ila ya ilite yabika ukoswo kumobu usioke ukwekate kunya ukose otondo vailite twamba kosa audhumo monini tuisiokethia tuendete binda ya Valentine anetwa aweta kana ndo atumethia Facebook ku mitandaoni na maitwa tha kututwa kundu kusio tutwa twawa ekainde kidungu nikichukite ututobuge yo meya etu advice ata idie twenda kutwa Valentines nitusiokethetie
Mwisesa mwendo ni twasi okethia indi alama okusi nenga na ikukusi evinda ya Valentines nene yibikie wina mundu mona nie nake Facebook unge mwithiani yoko atinde ya ikwa ni wesinga utwani wisi nendo kwika nendo ko that is very okay kana kindu chu tikithuku indi lilikana kana amwetu makwatela ku Facebook kana mitandao ni yamekumukanilie kana mundu kwithwa ko yandu mwisi nata mukenya kwi katiba yo ila maundu ama wendo maingi balilikana kana kuyomia na ngoya umundi mweni witu kwitwa James tutungia ngai mubya twinake bandoni ba ni wisilita maundu ama ingina ni wisemea yundi ambo mupolia James chasa ni wese Valentines ne yokete matuko 18 mwagele na nono ni wese ni watu yai meo yibo o sherehe ni gomeo na nini sewe musiai kambo tunenga utao o wati o meo eno te Valentines kana te soko ni wasimu mwise makweta kupiga sherehe te kupiga sherehe iwi the need to piga sherehe te ate yo tao nikenda tuikeso kwobwa indi tanange masa ni mubea niambia na kwasia ondo na weti chuma kebitu bai mundu wa ile kuumiwa mundu akitumia ona kiba bai mundu wa ile kwa wanundu wa ulea date na bai mundu wa ile obu wanundu wa kulea date bai mundu wa ile usukumiwa atekwenda nienda kwambisa bubu aya chakele nienda kwasia kana ibinda ya Valentine itha ibinda kwitha ana kabeba kangi desundu ndo kaelesia ando ingi metha mana mibango ya kutwana ila sita kupiga sherehe na nditona kwasia kana munda kapiga sherehe tundu baimwe wa white ndo kaji kutana chake ile pesa moral issues ila mia itatona kueleza like twase kudhiu koma mundu kwikolala indona kwasia atepea mwe wa ikolala inu kwatu watu akwati ndibiki ndikita bo chindi muthuza moral issues ila itona regulate wani ndini na kitu inasemeke atina data maika kone wosu lakini kila ngwenda kwasia niki tani musi siana sia matukuni ni silikitie matatwani nundu akwenda thayu musio na matau manage ila kwa kisunguta asia living beyond your means ila to ya nini to yanite ona Valentine itaenda atu katula mata mala maiti katwa yo mundu anuzi ila wa yethi okitini kiwa bunzi yani ndi na cost anything lakini matukone you and men na pressure me kwikiwa ya nongina undwaye bandu basi undwaye Airbnb ila tuna wetie binda jingi nongina ndo wengwa unenge yani with no one treat nesa na nienda kwambia na 8 kana ndo maka basi ndusi ya mundu umesia mana kwambisiro ona mundu umeona kilo na kunaonenga na kingi nina nimsi na tani mutangi nina 8 anene na nina kimwana kinene nata wewe mutaiwa mea ni mutaiwa mea ila ukona uyosa kindu cha mundu manaka na mundu su kindu chumuka chenda kana mukaenda kuibiwa kindu cha muthembosu kunienda ukulia 8 wito wa Valentine sindu yo kwita we tayari kuibia that we ready ni sawa that we ready kana nasio imwana ila siebo inge yiwe yani weambia kwa mundu nenda ku treatment ku 18 wina kindu kitona umuyanisa mabatala wina mu etha ndu inacho ndukambiisi etha winacho ni sawa kila kingi muya approach maundu ma Valentine ambako kuthuima mundu mwenda ni mundu mwisika na ni mundu mwandikanie kwa Facebook tundu ungendile mwingi umana na bau kwitha mundu mukomania Facebook mukebandisa Facebook mukathio komania muthanambe ola no mukomana na umukika maundu maingi makathele nusio kuthuima mundu ma muthembosu aya chakeli mana etha pe bandu katwawa nibo katwawa na no usio kethia ni watatio mundu ngi ngania no kwenda undu abandu nikendo kethia undu wikika wina Ngusi yakasiangania aendie bana na aendie nangania aya kila kingi pe ubungu mwingi ukai bindani ukiwa mundu asiatha yuna utwa matuku 14 kaibu zinota twana wa kwanza utwa matuku 14 usio lakini utwa matuku 14 manaka nai mwele zamana nganie notice ya matuku 21
Kwa hiyo zi mundu okutwa matuku 14 yini ibinda niyo yikaro ibinda niyo yonengana chao notice mwenda kwa AG tundu ti lazima mwenda kanisani tundu andu ma muthembo zo la matwa na 14 stima kanisa sana lakini on a light note kwa hiyo pale the notice 14 days mwanenga ni notice kana itu utwana kana na kungu ate muthembo zo nga utwa mundu zo ndo kuyanga uko ni walala ndo nusinzo sio mundu akakumbukaneza hii maana maukengwe hata mundu ukwenda literally mtu ana muthembo zo mekweta kushusha utashusha ja yes ndio hiyo mabine so ini kwa amba unenga na notice kana 21 days prior isu wathi kwa Attorney General na bama saku na many other towns ubisi wa Attorney General wa Kenya the central government nimo metha mai conduct mondo ma marriages unenga na notice kana within 21 days tukenda twana muthenya muna nikenda within mwana wa etuko na mwine wa 21 days ya notice labe mundu ina objection tundu andu aingi no kuyanga utwa muzu na atwanu na mwa wa cia mundu wa atwana akanenga na certificate then uthi wo twana ingi isu yitwa bigamy na ni mundu yo ilo skate hu mundu mukulie etha no ndondwa wina capacity utwana in the first place lack of capacity ya etha mundu anete wina capacity ya keli etha wikana nusu matuko ni mwana zitu ni tini yao ikethia hivi hata mundu kenene mwana lakini kina miaka 16 sindena capacity ya utwa mundu la wailo utwana kana utwa ailetha na miaka 10 na kwamba capacity ya mbeta ase mketho mutwa kana mutwana ya keli miaka withie ni kitata no bikiti ya katatu mwana ngane notice pai mutwano legally wikawa utena notice lakini tuiba bai tu school ithonde boyfriend no kwenda ndo abana nese okay nyendie ndandwae in fact ndandwae tukito dio kwikata na mwisho na tuisioka nengi na kwa nikenda ni wandu nuketha na ise nilipelekwa sijui wapi na malama ingi ona siku iku asia kuwa na mbingi siambia wendo wendo keso kumokiku ni bubu yuyu na hiyo na kindu kila kingi wa wetai that's a strong point na passion kana makwani ma wendo yani makosa ma wendo nimume bame makosa mabugu yani kuwa na kwiva kupipyo tundui mundu abangi enda ukutwa date nabe mundu ngina ke bangi to mutwa date kana be mundu ngwa munengi ni amunengi in advance amuyanga utwa date na ambo kwata ngilimi ngwelewi kala nacho na omo no patile mithineli ayeto ngilingi 30 huyo yoso wa 30 na ngisi achao siongi ni we expose kula kwi madena tundu mundu wa unengi siambe muntu omubanga ni wosi siapa ningo mandana naku nikenda naku nitie na kishaka nani wekata nina mina naku lakini kichoka akili ndenda ikati atumia la mumbilo ele naume etha mundu twa mundu Valentine tafadhali twa mundu ina miaka 18 na kwambata because kana ka miaka 17 lazima tukune tuyasile la kokethia kana 17 kabia kana 25 na kaituni vanesa musewe baombeloele na mundu umeombeloele akisha mundu lo twanza na miaka 18 na kwambata otherwise watu wa mundu wina below whether you commit an offense na kindu kingi andu maelo mananika nai pe andu matwanaje na ticket na delay pai kindu kitawa kwitikilana mundu wina below 18 years kwa kisunguta asia ndena capacity ya kwitikila ku onake etikila muyondo mwitikiliti etikila eitwa maina ini maina onaka asia yetuzi muyondo mwitikiliti ku uyo mundu hiyo tuseme tu baba itie kaili tuku niwe sinesa kana below 18 years lakini yu yake kuikenga kuwa yaza na kanyetikilile nyindina tukibu kila kebo amba ingi masianike niko ketikilile ekamutani atuko po the kete waiti ketikilile ekindu kita ndena capacity masisezika no confirm chao si oneka ketika etha kina kibandi tafadhali pinga nzibu nuli kage nani tuno ila mweto wa kotini kana kai koji kakuyebu weka makosa wina responsibility ya kwa kana kau na ya keli wiki ya makosa make mkita defilement na weka defilement kwa ngotabie kwa nuko bwa miaka mingi kwa miaka miongweli miaka 15 miaka 30 nundu akaindoka nini ka utwa kana Valentine
na pia ona mwaka matukuni pia kame kosa tumwana woza kamwana ethake below 18 defilement mwamina no na maundwa na ti lazima withi na kele tukaka reporti kana nika mwana kaka report ona mundu ungi ndo no kabi Airbnb yangu kasianga chakana kai kana nikaskut na ndi polisi nenge metwiba na ndena yes ndi polisi anusi na wada polisi mukwekati tundo yambiaze olokola walalamika tu mundu nyene na nitiye na ni imagine na by the way we method na iba kana fees na kai gete kama rabi anybody can complain no either ni wowa who sisi ajika wendete kula wendete tikula tangi mwananiki yu mwananiki yu imanda chao mwanani ene mwananiki yu imanda chao mwanani ukende chuni cha ile ando ngima ile kwikia ngoni kana ibinda yetu wendete tafadhali tusubiana na sindu sietwa kuhucha siana na kila kingi nenda weta aume duka assume kana mundu lo mwetikilile muende date nake mwami no nywa chips na nguku na chao mukavi ukoma tundu mutu anothuka mulewesha no sema mama tuko ni they are weak ndiye ndasema yisi kwitia ndiye ndo tumiande tonduku lakini majisi kwiyelese kuwe wasumi la tumina sindu itwa kabaya indikati mundu mukoswa kabika bana ikuya ndokata ndokati ne no itata isu yeta rape ne wakwa atwa no yoba no isandika na niko na muyo ke wingi bite na wa chips na nguko lakini ndo tripe komwa munete kilana obura na mutu nambo date muyetwa minoya peka undukange asante na yu ndateke mota na mina ai okumi si ni misie ukona wilo ele makwilo ele pia ukipetikie ye mwetu wake kana mamea yunienda mutula to uyawiyo nuwa manakolo kumya na siko kotieno ayesi ndia mukai nikenda after Valentines usikuwa kwikwata na mwanaoni mwana munini tatiko imwe nikendo manenge namba ya simu maumande meso kwenda niendo manenge utao kanya musie yusu peki nuki kwa mia ukita aiding na beating ana kutethesia ikosayikike ela uibana uimama na ukuya mwitu abuna iwa miaka 16 ayaete mutu ngotabia mundu la makamia nake ayoso naku ukoswa mundu ni watethesie kosayikata yewe umusi azokesi anane endo manda mutu eza ndwina mutu ndoka kule mweme kana woka komo naku umanda mutu uwetesia na cyane ni waisi yeye sikamanda mutu asiana siwo indi tina okasioni anda kwasi namba yako ya simu ni 0721 157 732 ekani sio kelelengi zilo monza iline imwe itano monza itatu ile lakini tia tungunia simu sailo kwenda ni musini mutwanu ukamba nange musiko kuna simu anakondumia sindu ile balasi lakini hata wina thina ukwenda kuelewa kimia talk will engage asante na inde musiaisa mwendo nini sinde wetha wate the kana lili kana ona ndongo isia makanisa ni situmanie kuya silikali ni meya ino ya numba isi kutwa Airbnbs kana numba isi kutwa lodgings meya ekaswe sise meya ekaswa ndo kese kwithiwa wo umwe ukasiwa meya nikilungu nikiita Usili ni to Caroline mweni wa muteti na ni kwendea utuku wa kwaila.